U velikoj raznovrsnoj prirodi zemaljskoj planine su ponajviše isticale i primamljivale sebi ljude, bogove i duhove. O njima su ispričane najstarije priče i legende. Njima su ispevane pesme, krepke i duševne. O njima su napisane knjige učene i znamenite, pa i najviši i najsjajniji rezultati nauke o zemlji tiču se planina. Mi smo tu negdje na pola puta između Takova i Orašca, u srcu Šumadije. Znači, ako pogledate okolo sela koja se ovde nazivaju, i zašto je ovo srce Šumadije, mi imamo, znači, tu je Trešnjevica, dole je Drenjina po drvetu, Dren, Trešnja, Jelovik po jeli, Kruševica, Bukovik, Topola, Vrbica i tako dalje, sve su to selo u okolini, a to jeste zaista srce Šumadije, odnosno srce Srbije. I ko je onda nama rekao da mi ovde treba da budemo siromašni u ovom bogatstvu koje vidimo ovde? Mi samo da uberemo šipurka, drenjka, divlje kupine, mogli bismo od toga da budemo bogati. Ovo je podneblje, znači, gde mi imamo, ne znam, 250 ili 260 dana u godini sunčanih, a iste Holandija ima 60 sunčanih dana u godini i oni imaju, ne znam, 40 puta veći izvoz poljoprivrednih proizvoda nego mi u Srbiji, što je neverovatno, ali je tako.